Imwe mu nyongera nziza navuga ko polisi bakinnyi yaguze uno mwaka ubona ko Musanga none ntabwo ikipe yigeze imwibeshyaho n'umukinnyi nibura ukina hagati kubona ko araturana ndetse akanatanga sécurité kuri défense. Peter Brevol imbere sa Bichirimana Beda anasawazisha bao la kwanza. Pasi ya chepe, pasi ya kimataifa, pasi nzuri sana kutoka kwa Peter Brevol. Igitego cya mbere cy'ikipe ya Police, ubaka igitego cyiza cyane mu by'ukuri. Peter Brevol yongera kwerekana ko ari umwe mu bataka bakomeye wazonzwe n'imvune, ariko uyu munsi aza kuza gutanga akazi. Bichirimana Bet ku munota wa 11 w'umukino afungura igitego. Pasi nziza cyane ya Bichirimana Bet ya Peter Brevol, ubona ko ahindukiye umupira ushyira kwa Bet wari uhagaze wenyine. Defense ya APR itangira kugaragaza ubwambure mbere ya derby. Fuego Nena bikubwiye Olivier ko uwitwa Peter Brevol ukurikije APR de balle arimo arakora, ukurikije muvoma zose arimo arakora, nabwiraga ko ari threat kuri defense equipe ya APR, ndetse nagubwiye ko defense igomba kuza kumuza kumwitondera. Kurabona ko na uburyo asabyemo umupira nigera Kerema yanze kumwegera kugira ngo akore marquage restrict. Umuzamu arasohotse agera aho bari kumanuka ari hasi, bivuga ngo we atarakama igitego cyo kwishyura nyuma ya okaziyo bari babonye n'ubundi Clement akabura santimetero ebyiri gusa ngakoze mu mutwe. Arazamuka kuri kona kick Ariel Swane, atarakama igitego cya mbere cy'ikipe ya APR. Ariel Swane yongera gukonfirima, uwitwa Ariel Swane yongera gukonfirima ikosa rikomeye cyane rikozwe na Rukundo Onezime. Kona ritwe na Ruboneka Bosco, arazamuka Ariel Swane aterekamo igitego cya mbere cy'ikipe ya APR. APR kimwe